Reure. Lifestyle. Yes. Lifestyle. You are the makia. Lifestyle ya iguru. Hey, Katia. Akihara. And people love those kinds of stories. People are dark. Ni lifestyle maumake. Morimo. Yes. Na tunashukuru. Eto hapo maifu kuleka. Baada ya kujiwekelea maisha ya raha na anasa za duniani. Aliambulia patupu. Lifestyle ri. Edimanda wikara within your means. Kwa philosopher ugire live within your means. Yes. Na mundu ni akirathi maoneka yogu hana. No na means ishire. Na jo neire ikiro. Atwana horo ucio. Na mundu enda kuma ikiro iki athie ikiro iki. We always aiming for the sky. Othio wabatete. Ni mundu enda ucoka thutha. Hapana. Na kirathimo kia Ngai nakio ungimurira wega ri gitirumagirwo ni maithori. Yes. No na kuyora oguo ri you cannot help but analyze muno meikarire twanari horo wa mithamire kwi moving kwi kuhama kwi kurirokate similarly ni kuri ngurani na muno ya riri apartments flat na boroti. They are not the same. Yes. You see apartments need the high end. Yes. Apartment. Na apartments need amuro ni igire ikimurema. Kana ikimutengeria kimodo. They are not cheap. They are not. Yeah, no. The Nairobi no need a very expensive apartment. Very. No, you are Kileleshu, Kilimani. Yes, those areas. Westlands. Imara, Daima, Westlands. You know, they have apartments. Now, Yaki way of left through Nera Kokedo Kegeto apartments. Yes. Apartment today. It's here, I do better. Havana. Apartment today. Rekodo kigira ri wa ba ko tha deposit ya meri eno itatu maguthi me Ngoma. No ti. Yes. Ona no ba kwero eno itandatu kuru guthi mu Ngoma. Ugacoke tatu makegwa ni sawa. Yeah, expensive. One bedroom Kilimani re is around 50 to 80,000. Hawo guo. One bedroom. Ire jine yo. 2 bedroom le unikaga nana. Neigana kwambata. 3 bedroom le ona mere tu chuani. Yes. Depending na nyumba ikiri hana ikigana atia ne hana atia. Yes. The amenities. Na view yayo eku. Na wija siro lete Nairobi ya Bretam. Sikaro na motitogo. Gorofa ya 19. Kana ya 10. They are expensive. Na nishiko iture towe na kia design. Onadoya makoro TikTok ori. Nimekira mema nyoba ine mareku. Mema nyoba ine mau. Omenya nyoba yo elite. Ina matawa adequate. Na dirisha ne. Interior ne horeru. Yes. Flat niku. Flat niku no tagi yo the room ciothe. You see apartment, every room is lit. Natural light. Yes. Niko the kitchen kweno theri wako. Flat niko ndo wa ogiwa ume sitting ire. Othie washroom re. Wakinya sink ni ukwamba kuadapt. Ni ukwamba gutithia. Kana andu me sitting room ri wenye njire memenya riu no amenya na andu meri ai hau to maigua wa guthakira itek in mwahigana na kirai andu au ega tuma no giakia girovu ya kagerio ko soka na nja apartment re ni kundu gukorwo na riu soldier uniform from a reputable company.
Kehingo gate ko tu we hinguragira. Yes. Ne hinguragwo ni soldier. Yes. We na uniform ya company. Yeni. And is this prestigious companies called Fago, G4S, KK. Yes. Ona gijamena gari thiuruka otu. Yes. Kwe ginya alarm response. Kwe alarm response. Fratire. Alarm nebu. Frati no yo bro tire. Alarm nebu. Yes. Apartment today, numerous systems that work. Their plumbing systems, need control room. Yes. When I know I had the kid to plumbing duct. Yes. It was on the internet. There's a duct. Yeah, whatever. Yeah, service. Ni hadu hage hi guru. Wone me fredi yera ireke. Egera ire ho. Yes. Na hage ko lipia gone lipere ko. Yes. Fratire na brotire. Me fredi ni ara athi meirwo turo ni plaster. Apartment neko neko ndoriri kiateka kana rema manager ko uri matietago kiateka metagwo agents managing agent. Yes. The way we are Tysons. Tautere do mariga Tysons na Lloyd Masika. Kai made us the go. Na Tysons na Lloyd Masika le matire na go kuturi. Sati Pastiro sabu. Pastiro sabu le. Ni mudhuri ya murata wito wa Mugus. Na mukara. Asa wate otu kowe maguru. Ke como? The Mongoose properties. No na Mongoose matire kodo bothe. Mama nejaga the prestigious flat. Eto dogwe flat siage kiro. Leona jono ile ikiro. Egikoro Kasarani. Hari a campaign to moto na hau. Wadivi and some parts of Mirema. Yes. TRM drive na hau. Exactly. Shani mama nejaga. Tifura tire mona urere romwe kuria atagurite kia da hori ye pras. Ore oka nege tirania nake. Tirania na mweno. Apartment e finish go the square. Yes. Apartment na siore. Niko enyihetie giriro. Itire ge wa giriro ya chuma. Yes. We frati si ho. Aki aria makire ri. Gweci atene moya atenda cia gwaka zero. It's like a cage. Of course there are security reasons. Apartments itire kindu gito murango wa cuma. Na ko ikara apartment ire ndukamba kuiga kiria ukie na kio thi oinamire nigetha wikie guoko ngorenge. Apartments called a mahogany door with a lock system. Yes. No name when you grow na kadi. Ekahigoka. Akaigira. Yes. Apartment niko na kidu to already. Designated parking for every unit. Dago wakora house need a house number. Oh, nyumba nile parking yayo. Yes. Okay, you are B1. No parking how they are the keto B1. Yes. Na apartment mudu hayo parking is just in case you have two cars. Na niko ya gusa niyo mudu akigia ni a parking.
abaki kwangi. Yes. Flat today. Itire house number. Wira wakinya second floor uke murango wa gatatu. Na ni haige jiko nja ndukuriguo. Na parking ni otiranie na igwa. Star. Na ni opaka handu. Aiwa kuria kwena ma uniform the security personnel. Woku ri wetha wa mukabi na muka advise wa mwethe wa gicagi piu. Tondu ya Nairobi ni macanukire. Mwethe thamburu. Oe pakiro igwa ero. Ero lai. Ona mga sankabi. Sababu iko lori ya masiwa na uyaga. Wan kule apartment ni gutiko tuka. Yes. Itiko idona keto atiko ko nyumba yake. Ati cia biashara. Nah. Actually nyige either basement na ground floor ni parking. Yes. Ko gutiri gatuka hau Jakara road. Atuka ke hoto na gamwedia wewe na ugo kuwa ya bia. Ako to hana to booking office to NK. Ona ugo kwa kutha hau. Kana yana bia. Kana mundu yo ya bia ali asandi for. Yako songa next. Apartment go to the duka because the way those places are you know cluster. Ni hali shopping shopping center. Yes. Ne ume na motoka wako di hali matuka mali ujoke ke. Ujoke waku. Residential. Flat today. Ni kurega thoko nginya hau thi. Nyanyo mewaga hau thi. Na munoji wa gathoko ri. Ni akoo very bitter na inywe. Tondu muka na mathukuma. Ne hau. Ne nacio. Yes. Ndoka kumura. Mama wanjome bakisha kitungu sina. Tuya kuonana na thukuma cia supermarket. Na wewe hauna thukuma. Na brokoli. Si mnasema sasa ni sewage. You know, we people in the middle class and upper middle need to go very skeptical na SMEs. Si hata kwa sewage. Agora ina muno ya apartment na flat. Yes. Na apartment ni kule lift. Yes. Elevator. Na kutia mathina mama. Hapana. Yes. Apartment na chitire gate dogo. Ani ile CCTV. Kamera shido ya maundu ya marathie na mbere. Flat ri. CCTV ni atumia meho maikara aja wa saruni. Acio ne makura mwitu ikara ku wahikeire athuri aigana. Sasa kuna wahenga wa enzi za jadi na fasihi na kuna wahenga wa siku hizi. Siku hizi wanatumia kanudhu. Modern day philosophers they makona their own customized sayings. Taule mauga atiri. No matter what you are going through in life, eat fast. Wabe orie uhune no docio ri oko hapena practically neguo kuokagirwo ni karugano kau karaturuta ke atia die kana no wakoro ugithi function handu no some functions are way out of town wako ni murathira andu aitho thoni
UHIKI or just some social gathering. Yes. When our time conscious wa kule wala idha okauga ndona tatu ringetwo niki tuli arigia na itha kura tuli riru tha ithano na nuthu maku. Yes. Na no riu twithitana. Yes. Na tuli ona gathabari mbogi ire mwiranire murumanirire ri makone ndore they live 1 minute at a time, not one day. 1 minute. Yes. Maikara like there is no second minute. Makira na three. To ire ikedo. Dinga de kogo karwa mofea. Ede ori. Kuria murathie function ri. Oro pajeta kuria thiini. Kana kondo kungi he andu maikaraga riri na ne nguria mungai wa ngara tondu ni mari andu ona kuu ukaingirira ndarame ya mugunda fara kuu mugunda thiini no gathie piu utikaneirie ndarame ya piu nguria mungai na mwaka wetagwo atia mwaka murathi kundu ta kuri kundu ta kuu. Yes. Jesi kigone kuruga mahali Montana Resort Naivasha yabe irume kanyamu ni mekuigiriire gatumbukiza kena marigo na mathivines na wito kama makugate thufu ni ithano ore ithano ni nyame ya tumbukiza ri oria muraingihia thufu noguo te ya flavor tondu ona average nyama kilo ndebati ukiria thufu ici bana ukiria thufu le ikomire mwamwe permission ya gofatithia is riparian meat is riparian Ukego ni miako ito tumbukiza wewe Irio ukagwa atiri buikomia akire kafu gaka 5 liter ri twiri le kagima actually le kagima 5 liter gafae it's too much water. Yes. Ona hali tuthia kuria nguku Almas Village Resort ri health fuetagia na nguku mwokerwo you have surpassed your daily limit. Okay, ore thufu ngiurenda ongerera ki nguku athi makaigithia we andu aria ukuwete ri to ngari ni yaku enthe atiwa masiri the boss matiera choice tiga kurumirira opinion ki opinion yaku kamera andu acio no ni maciarithagiria andu muno mareuka gwicokio ngatho ithuĩ ni tuthece tuguthie kuria ki tuguthie kuria yani niki munathie ndia mucoke murie bara what's that mukirugagirwo ciaki yetu ukioigua andu Nairobi mukimenithia gicagi to mukara tu thibiki ku mukaga mutingiria njahi yoke hau mure irio gutanga mutingiria kabici ciendo Kemo menaguo yo tokorai ke tokorai mbere wathie kaigira riu kundara mea but I don't remember the name of that place. The Mongai will tell me mukombora beri we wana safari rari. Yes. Hindi obroti mutigio Nyaivacha ndaramea. Yes. Mugathi ndio murigitwo ni githa mwiginya ku function ri mwakora uri uraria ni mwaria wa family muthuri ukwaria handu-ini ha muci uyu niyo mamwendeirie muiritu wathi mwaituguo kamuciareirwo ku asa ni majamu ma barai itia uria matucerithio na mari thutha no kamaroka. Yes. Mwamba gucafi ndwi setup ya hema ni koragwo wi mutu. Yes. Hehe morio menya oko ibangitwo u kairio keha ri arwere kidogo. Yes. Ukona thuburia ngurumania oria mundu hau ina waselina yo undu gukureirwo tene uri urabanga uhoro wa irio gukuri yarathimire andu nda abandosi okarika no tigie tumbukiza metha iguru. Yes. Na warakarira andu acio. Yes. Wamena magukore mbere. Yes.
here you are starving. Mbogire okuete makumena muno. Kamari ukona ori mutana. Gere tulie. Ni mauso mare kumaya. Ionake. O Masai. Sai dore gaga. Na mwethero bofuro. Yoza tagu mokura te. Riu nginyagia na hau ri. Kindu mungiria guku ri. No mucokie na ibasa. Kana mweterere hindi iria kwaingirwo semba kwaumwo ri. Ni mukunyua curu. Mutiona na roheni no curu. No lero kwaja weterere. And you know a hungry man is an angry man. Wataka mada wakio hii. Ni uko na muthenya moru muno. Jeshi no yagu na igura athi. Ere safi. Toge tokange tukugwa guku. Ona usomo yige guku. Amaki maroka ine. Ni ona matira ona irio mareire tene. Mahenya maku. Wazo karika na ginyari ari. Ni meukuete kinuthu. Okuhupaga wari ari. Ni ukuhinda hiaci igiri. Ukamenya riu ngimihinda. Wewe kuisha. Wenda theri na riua. Kwaja macoke maigua ati mutinda kora irio. Yo ndimwiraga. Maki agitua guku no ekuga. Ajuaji guku. Kiria ikigoco. Mutietagirira igongona riu rithire. Mutingieterera. Niyo kwaja umatha no thabari yenyewe yo ikane hutagia mundu piu. Yes. Mucoke mukinye gutire kiki. Na muguthiaga mwina matanya. Yes. Kuria nikuo murakora horo. And you see, kweke ndwito expectation. No mutuma no tugumuro ko shop. No ihesi ako witige tekene nyumurari. Ai bajireu. Oduri tagithii ngithia. Anyitete kagumu na kasoda karia kameko. Ada muthaigirisia waru. Akira kumanagia na hau. Twe kundu thia hotel meire nare kindu. Yes. Ugane kunyitirira nda. Yes. Ni menya akira gituma andu makuwe tu queen cake ngari-ini na tu soda. Kaira fuma. Hari utigire handu ngiruma kindu. Ingiuga ni gucoka hau ni guthiethiete. Ajoka iguru mbogire ile ku ati. Onige kihorie thimu akirinya matu atiga. Tusaidi amasa. Chome kiuma kilo 4 na twario 3. Iyo gitu antu kuria tugicoka. Adu tume nduthi. Nduthi ya ndaigua ni hamana. Very muheka odweka okuga. I think I was short. Shaged. Yes. Well, that is too up Highland. Short shaging. Near short shagiro. Yes. You see what happened? Like every other subsistence farmer, the Michael no ohio. At you muigi. Tomishi migi koraga idiete mo no on average ngombe nezi. Neigiri. Ito na si ngombe na ikifataraga feed. Yes. Na ngombe especially cost na commercial value no ikwenyerie. Ni ile ya muhuko waku. Wega view. Ngombe da nyamunaro very special story atu wa hali ari matshara ira vaito. Vaito. Moiro le vaito. Vaito masiwa naki. Ia koni raro na mutaratara so that it can increase its productivity. Yes. Especially wiria. Okire cia nyama. Na icio ni da mundu na kionge igirira tondu ngombe ya nyama ri. Owekaga ometwe idori.
ingega kuhe ciringi ri ni urerete ni urutangeire wira yes no kagia na kindu gitagwo kumiriria na gukiririria yes biacara cikira riria ukagia riu ta conveyor belt ukoro ni urendia iria ingi igiciaragwo iria ingicie igikuraga yes riu ajuriana ri ng'ombe yake ri kwi hindi yageire gacau na tondu nake wanjuria na ng'ombe ciake ndacigaga wega ri ni cia kuharirirwo ri riu kwi ng'ombe ya kuharirirwo ya mikengeria ya bama ng'ombe ya muramba na rimwe maguti ma mibariti yes kuoma ng'ombe riu igua riu cietĩrwo beti na tondu ni uri hutire ri ni meririe mbugu ya ikondo wakora no gutehereka atia ni tambiriire irio cia binadamu yes niraria thabuni ona yerukwo no tubabu iraruta maniuru na kuhituka na shati nyanike yes because of lack of minerals tiguo riu ri ng'ombe yake yagicauka uri gakigia na hitirafu kidogo makirana mena mutumia wake riu ajira na mutumia ino njau ni gutura tondu na nyina ni yamirega nyina ni hutu yo tayari ndirenda njau iriku nyina ni hutu ndirahota kuongithia mwana ndire nginya iria kaikaranga wiki mwena gatirokira ri maikuga tondu he mundu ukoragwo ku wiri yo ri moyo ndirana cio ri mauge handu hagakuire guku akoe na ngoigire yes handu haga kimore handu haga kue na kuyo na mundu wino hoti ungihota gukarera yes na muno riu tondu gakioyo kari hari maututi ri makiwa riu akana gathie kendio nyama ciake cia mevi yes kaundo ngigithie njirani yes mai kineana njau it's a whole go no riu muneo wa njau na tondu no wa itura ri athie ri akihota gukarisa state yes agikahuhiriria nginya gakiarahuka jaokura ni kamori kura tuika ng'ombe ni njau neneha ni ratumberio wega na kuria ni rahuna kwa ihinda riri gutiri ng'ombe ina iria ringi itura riu ta njau iriku aneanirwo ya Wajuliana yes Wajuliana riu ni athiete gwa cibo kauga atiriri ng'ombe yake acokerio kindu aneanire acokerio cibo gutiri handu twandikanire na mundu uyu ciro aitwa tondu Wajuliana mutumia ri ni ararugama na kihonoko Wajuliana muthuri uga ati cibo mundu ndamuneire njau ngimwira kungikinya no iringirwo kiama yarahuke njokerio njau kamori gakwa koguo guka kuga hane na mwendeirie ri cibo ng'ombe ciumaga atia kuringana na katarogo ya itura riri kuri catalog ya itura. You see, there's a silent catalog. I know you are say. Go borire. Wena ngoichi. Ithano ri ni okuona andu marendia njao ri andu marendia cigana 15 hau yes njao njega riu ajuria na riu akatara wa itura ri ni rarega njao ya ngirici igiri yes miari aragitwo kwa chifu salmon arero riu Wajuliana undu ni rehire thina tondu ng'ombe ri kuringana aikarire moe ireirwo kwao kwa Julius riu no wa mureri niwe woire riu murwaru akimuhuhiriria murwaru nake ari mbeo ya Ngai anungirwo ni tiri agatia agithunduka kiarahuka utumia ri au ni ruma atania na Wajuliana muthuri ori ni faragiria atiriri ni sifu bere daya ni okuhe kanya ndute wira njigoro ri thini wakwa rigaturume ka Ngai
na ndamwitikirie ndiri muiritu o munyinyi wa mariko maya monyinyi ne wakwa ningituirie kihonoko na ngerireria muno muci ucio wa iguru ugetanio na ari atheru ningakena muno tukianiria na Jesu tukia tucia tu twa wakiki wa ngoikoni tugemetio na thahabu ngakerireria uturo ucio wa muoyo wena ni ukuhia uira wicira-ini ningwenda kurikia bitai kora menye mariko ya muhuro uyu wa riua ndi yaura muthenya umwe wa mithenya wira wakwa wathia no ngagaya muoyo kwenania horo wigie njau uyo nie tiguo gigitumikia njage muoyo sifo njau uyo umoria wiho ni endirio ni agikani kesi ya muthuriwe. He has trampled. He has trashed. The prosecution. Kuri mwaka-ini wa COVID ukaguthiririkira na ngathikana wega kwari August tariki 8 na kwari ba superior memory kwari ba mundu ndona nginya hau uri sifu ngathikana wega muthenya ucio torora mumioi ndiendia muhunirie maitho nderirwo ni Julius makimioyanira na ikunia koguo ng'ombe no sifu njau ino njau hindi yo ri yani na ngiunirwo ngiri ino imwe ngiri tutikuruirira uhiu wa thakame wendirio mbeca baribari ajiria na ragotha kanuthu akauga arumere mwigu itura riri mwithathae wathinio ni atumia anyu ndugetherere githina giaku kiri hau uri gwaku nyumba atumia turauga ukuri mohonoku na hitha cukari tukinyua nduvia yagethie magakame na Julius ikubire Reure Fanueli ngetheri Fanueli yes mundu etagwo Fanueli etagwo Fanueli ng'ethe yes he's an old timer na itura-ini ri ageni moka ri ni akoragwo eka brief ahete maroko MC mamugemererie nako yes mauge itura-ini ri yothe ri ni ukona ngari iri ya CC nyingi yes uma MC ni mauga Fanueli guku niwe wi ngari ya CC ria nyingi ngari yake ni ya CC 6,000 ageni makamaka no ati atugurutu mutegura atukaga atiri batikagoria guoya ni munyua mai wake wa rori na ni wahurukire ni rori ahurukire kau ni kakara gake gaku yendia kwa mundu wa gatifura ndu mathia na ngumu eriku na ngumu yo yes Fanueli niwe uri ngari iria nene muno itura yes niwe riu rugongori mundu wi ngari no kone akomire ri ni kwira mucie wike wi ngari yes na ni akite kihiko kia ngari na strategic riri ngari atua kuhuruka ri iroragio na gate Messi othia okona Bedford ekung'etheire tera kwariria ikoragwo iroretio thome yes in case of a potential buyer yes or for purposes of fear selling yes ndu netweka neta trademark andu makihituka hau ri wathi uguo ni ukora mucie wirori irorete na bara
yaje kitu yuro Jehova niwe mlinzi wako. Ni kurereirwo ni Carolina yonagwo mbere. Kwangeza ukihana atia? Ukihana oguo. Nore ure. Fanueli. Yes. Loko shashi yako gwa Fanueli ri. Ni mararekirie kumenya hega scheme. Fanueli yahuthagira na ma exchange notes ri. Marona they are reading from the same script. Same script. You see ni makona kindu gitagwo door to door missions. Ndiwe kwa nyumo cietaga atia. Door to door mission cia kanitha. Nicio twita hodi hodi. Nicio. Gathaiya cia mcita hodi hodi. Hodi hodi. It's evangelizing. Home to home. Ni tumita kanisa mashinani. Kathimo kihunjagio horo mwe mugethaga ngondu iria iria ciurite. Yes. Kana iria itari cioka. Mutungatini arora oguo. Akona capacity ga kanitha vis-a-vis attendance. They are not telling. Yes. Akona heite nyingi muno. Citakoragwo andu. Akienda kumenya andu acio makinyirwo mamenyo niki. Amwe ni wikoraga matigire guka kanitha ni kurandurwo dirisha. Ndio wako accumulate debt. Yes. Nona kanitha nekinya handu torora igwa kuna rita na kuria centru ria kuohera andu mathire makahua. Jei mwiri andu acio mafuku mau matene. Fairo cia tene. The debts will be forgiven. Wata miruge diso ndi fairo cio ko cia wanga. And sometimes it works. Tondu tu ditaga andu guthie kanitha. Rona ru mahoererekera amwe makora. Yes. Magatuika ndinda mucie. Ndui kwanja no aria mathomaga imenyithia matia ka mention kau. Ni muraririkani na ni guthoma maritwa maria matwiriire ndirica. Na niguo kwendwo ihoero-ini mundu akauga undu uria angihota tiguthie na ruhuho. Ta mweri wa ng'ombe watwiriire ndirica igiri ndurihite onaki. Uyu ndi mweri wa 5. Ayubu kwenjuo mabati mana. Na nigwiciria ona nikio wikoraga wikarite haria hatari hagite ni Jehova okumuri. Fanueli is one of those culprits. Oh, ni umwe aria morire shashi. Nacho kana akahuthira evangelizers own. No aria matora ari ndo tu meto evangelizers. No andu makiga gorago de evangelist goko. Yes. No evangelizing again is a calling. Kyo igwa tugeta wagojiri evangelist. Yes. Na wira ucio ti muhuthu ni kwihotha iginya indo ciaku. Riu ngetheri Fanueli ri gukoretwo kenaga trend andu amuga ku evangelize ri ndaoka undu areka akamera atiriri ana kiani ona tu mungiamba kunyitithia haha ai turikia tondu mwatumwo ni Ngai mukihea ohoro kahora ndugutithia nyita ringa mukiheana ohoro uyu ki uyu mwega wena weja wiri athio cenjie haria mioherere haria na mai mari ari ni ndenda riria gukura ri itangie uri ko ritari kindu nyonoreria ai na riu no atumwo aya ri no nginya magiathike. Yes. Nigetha magerie kuwini ng'ondu ino yorire. You see, they are in the spirit, they are in a very spiritual mood, but igikiuga ni me busy no ndagika 10 muthi mucio ciongi evangelist acio marora ari he harorokithitio nginya thumu he mataithitio mai atondu mutumia yake ndakoragwo kuo ri tari arita akoragwo kuria Bungoma ri he evangelizers aria moka matukeirwo nio mamurugagira
Nä må ngä akorwo agakimo tå kä igua å horo å yå wa igå rå tå kä igua igå rå rä a rä rauga rä keranyeni ici mwana wa niä wena å kå må igagä rä ra tå maä twa ngima Vena wina kirikaniro ri ungikĩnengera ngũnyitire ndũĩ no thiĩ ũkame ng'ombe ĩrĩa ũgĩtikĩendaga kũigua thi nĩ abusaga gospel and the messengers na ngari ĩno nĩ nyendete kahurahuruo ĩnduga mwana ũyũ na mahoya no ĩgacoka kĩ ĩgacoka bara KRY evangelizers maiga notes hamwe marona cumulatively nĩ mamũrutĩire kĩbarao kĩngĩrĩhwo 8,000 thara ũyũ wĩ haha rĩ ona mũno ti ng'ombe nĩ ũndigagĩrĩria kuona kwa waki nĩ mũrĩmo Mungi utu tari muigioha Tola kare hagiro shamba boy akora ne gukumwo no thari mauma me disappointed tondu riri ni acoka kamera atiriri ona ukiria uguo kamera ni twakiruta i ni wenda kumeithia ni enda horokire 88 Nani ngia muhunjiria tondu kihonoko-ini mahinda maingaingi kumukira ona thutha wa kũmarutithia wĩra o wothe yes barĩkia wĩra kamera nĩ honokire tene yes na gwatuĩrio ndahonokire ahonokire very circumstantially and a very brief session with the Lord hĩndĩ ya mũrongo arangĩtwo nĩ mbarathi ya borithi Ngethe nĩ mũkoroni ngethe ndungata cia hawa rĩ aramba gũcitũma camba na riko nĩ twagĩũka ũkorwo no wĩtĩkĩre ngoro-inĩ yaku tukorwo tũkĩgayana nawe kiugo kĩega kĩa ũhoro ũyũ mwega wa Jaisu mũkĩrĩ karimbu ona ngũragia mũrĩ ũkari no nĩgetha tũthiĩ ũndũ kuo ũndũ rĩ nĩ mwaki ngoro wĩra-inĩ rĩ reke ndehe nyondo ya mĩcumarĩ mũhũrĩre kĩhingo kĩrĩkũ ona mũrũ wa mũndũ athiĩ kũhunjĩria andũ rĩ ambaga gwĩka ũrĩa mareka nĩguo nĩgetha maingĩrane rĩu mũtigĩthiĩte ũru ciana cia niĩ ngĩtio yarũgama rĩ tũcoke tũrung'e cia mũkũũri nĩ acokete kanitha kũria nĩkĩ evangelizers marahĩtũka gwake gĩthemba kĩu no he has been marked there's a red alert nĩ kũratuge kũingĩra kwa ng'ethe nĩ ũramba kwĩgũtha Misiri kidogo no Firaũni wa mishoni cia gwetha wewe Firaũni wa wĩra wa maturubarĩ na wa kũrenga nyeki